Mitolon to Rumi Amiat， 祈祷每一天。Matia o pasles aku kunini han niyes sini asa tonika pasles ita。耶稣同理我们的苦难。Sarikaka mapulong平安，Malacay kita milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Hebrai sakatusa at sepang paru kusafaw atusir suarsa nano midifetay jingra to pasles misemsem saka mateng jingra pasama anini to mapaslesay tamlaw saan。希伯来书第2章第18节说，因为他亲自经历过被试探受折磨的痛苦，他现在能够帮助那些被试探的人。Sarikakaaw taramapana chiyes tunika ruray no falutsa ita amisiayaw to pasles saka saay ko I kakarayanay akawas jingra aming neng to nika pasles ita umikaputay jingra ititaanan Malacay ami urong to pasles ita。耶稣了解我们面对苦难时的困乏与沉重，他并不是在天上看着我们受苦的上帝，他与我们同在，一起承担我们的苦难。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw o papalucuan aku kiso。Yo mapasles kakui mikaput kiso I takwanan saka saay ka matekir aku ko pasles。主啊，你是我的盼望，当我遭遇患难时，你与我同在，因此我并不是独自一人承受苦难。Pakai ni I tatamaan angangan no tapang ji Yes Kristo mitolon。Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你平安。